Da. Idemo dalje. Meštani Suvoborskog kraja pobunili su se protiv šumskog gazdinstva Kragujevac jer, kako tvrde, devastiraju ono što su generacije stvarale. Njihov nemar preti da uništi put koji je meštanima tog kraja država napravila prošle godine, a posebno su besni jer su nekadašnju lepoticu, šumsku kuću na Ravnoj gori, potpuno zapustili. Majo, Filipe, da li se čujemo? Dobro jutro. Gvozdene, dobro jutro. Ti si tu, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ovde je jako hladno, što kaže narod, slana ko jaje, -3 otprilike. Ali što se tiče ovoga i najave, dobro ste rekli. Ovde je narod zaista razočaran i, ajde da kažem, besan na odnos šumskog gazdinstva iz Kragujevca prema lokalnim putevima i posebno prema šumskoj kući koja se nalazi na samoj Ravnoj gori i koja je bila lepotica ovog kraja. Kuća je sagrađena davnih godina i u njoj su živele porodice šumara, generacije. Ali tu su dolazili turisti, razni izletnici i tako dalje. Sa mnom je Milorad Vesković, on je svedok tih događaja i on je prvi komšija šumske kuće. Milorade, kako danas kuća izgleda? Evo vidimo i sliku, mislim da imamo pokrivanje, ali šta je ona bila ranije? Šta je bilo? Bila je, što kažu, lepotica Ravne gore, a sad je ruglo. Da svaki namernik kad naiđe i pogleda ne zna šta da kaže. Danas kažu služi kao javni toalet gore, a tu su... Kažu da su gore dolazili razni političari. Ko je sve bio? Bili su političari još nekadašnji Minić i Mahmud Bakali. Valjda je bio tada u predsjedništvu. Ali kažu da je gore, baš pored te kuće, bio rasadnik za jele, smrče, bukve, za celu Srbiju. Bor i jela za pola Srbije možda. To je svaki dan rađeno i nošeno i po ratama svake godine stizalo je za sađenje. Sad kažu gore, kad pomenemo i šumare koji su živeli tu, čuveni Vuletić, kažu on imao konja pa krene prema Mujovcu, a uveče se pojavi iza Babine glave. Kažu, dobro je, kaže, ode šumar, prešao Suvobor, Mujovac. Kad se smračiva, on dolazi sa suprotne strane, od Babine glave. Kažu da je on znao tačno u broj koliko je bukvi, stabala, borova tu imalo. Nije se moglo Vuletiću uzeti, ukrasti jedno drvo. Umeo je da ode kući, da nađe drvo i da natera da vrate. Vuletić je, mi smo seljaci gore, neki su imali svoje, neki nisu, posječu onaj kolac da pobiju, da strpaju seno. On uvati to i da napiše prijavu. Znači nije bilo zezanja. Danas je to uništeno. Danas je to sve ne postoji. Sad je ruglo tog objekta, a bilo je i namještaj, što nije imalo možda i u Beogradu tad. Eto, čuli ste, ali ko je odgovoran za ovo? Dakle, pomenuo sam šumsko gazdinstvo u Kragujevcu. Ja sam pokušao sa Nenadom Živkovićem da stupim u kontakt, koji je direktor tamo. Ja moram da kažem da je on odgovoran, dužan da da odgovore na ta pitanja, ali još neka. Ovdje je država poslednjih godina zaista sagradila niz puteva, kilometre. Međutim, neodgovornim ponašanjem šumsko gazdinstvo iz Kragujevca pošalje tu ogromne kamione koji lome te puteve i pre 2 dana imali smo situaciju da su seljaci se organizovali i legli na put. Kažu, mi ne damo ono da nam uništavaju što nam je država dala konačno, jer ovde ovaj ceo kraj 50 godina nije znao za asfalt. Dakle, ne može se tako ponašati prema društvenoj imovini i državnoj, a inače ovaj kraj, ta šumska uprava i gazdinstvo iz Kragujevca, milione kubika i kubika građe i drva su izvukli. Da li je zaista moguće da oni nisu mogli ovu kuću da održe u jednom pristojnom stanju, a to nije jedina šumska kuća u ovom delu Srbije. Slično stanju je šumska kuća i na Rudniku.
ponavljam, šumsko gazdinstvo na ovim prostorima ima ogroman kapital. I naravno da je moglo, seljaci ne brane da se eksploatiše šuma, ali kažu sa traktorima, onako kako oni čuvaju i vode računa o putu, o šumi sa traktorima po 5-8 kubika, ali ne možete poslati kamion i šticar, kako ga zovu, koji vuče 50-80 kubika i koji je težan po nekoliko desetina tona. Filipe, Mnogo na ovom detaljnom Hvala. izveštaju. Drago nam je da smo te videli. Hvala, Narednih dana Gvozdene, ćemo da. veliki pozdrav.